tahu. Ho halak naro ko tuson. Dalam hak mengusir ho ngahro ko jabon tokinai atas namaku senar lang si jabon. Langsung jabon kok. Hidup palau. Baru kalau memang si jabon. Baru ku deh, kalau ukolong dorong aku tuh baru ku na palaho, ipalaho mesti si jabon. Maloko lor hanti mana bubasa la mau. Atau sonar bolak kok. Mulak. Langsung si jabon. Segulit udah bina dung lau mah di sini seron. Udah ngomong tukar pikir apa yang si orang upi mulu-mulu masalah. Mulu sang nak tak ada. Menang buah be. Ikut dulu aku doa ngapanggat di sini seron. Nama ada biar guru? Tang bapak bapak. Ano nih jadi huruf kutu guru? Apalah, hai bapak. Borak nih nan ruak kula maka tahun ni. Olo nudang tasolo rokam. Alai kon hata lok kude. Uberang nasa ulanon. Dunglaw omakmu. Sisong na terlungun-lungun do berek ko. Aku pe nggak bilang orang bilang aku bertukar pikiran di jabun di nalau mengarado ti surya ka ladang tam kita hegi ruak kunyan neng hulului ma ina panggati di howor wala na ram Dang bapak tohoro na idok ni bapak ini lungukir do panading ni oma alay sa ulat da biyaw nung moding bapak ngani mangoli bapak
Pulut dorohani bapak turun neng mangoli. Nanggu ilukku bebe bapak dang mahiyang do benga turun neng mangoli bapak. Boto deh burung. Dang na songo na irohami na hubikiri. Alin na huwering do. Mulalaw noko marjalang maruta sada. Isa baru mat kudu to. Isa baru tereusun. Kan dang mungkin holan di utak ko terus. Oh burung nggak magulang. Kepon dulu deh gemuh tani halang. Dang bapak, dang nomor aku bolo bapak neng mangoli. Intina dang nomor aku dah bapak. Suatu mangoli bapak. Dang burung. Aku udah 2 minggu nggak pikiri. Ikut dulu aku nama ini pengganti juga burung. Asarong madongan ya coba madongan no. Dang bapak, dang ulau. Bikin coba orang juga. Dang ulau bapak. Burung. Karejo, di karejo sa naking. Oh, man niya mau karejoi. Nga gudak ku karejoi. Gurang nimo o saya gurang ngay nasa sidong. Hatak makarejoi, iko sidong sudah bukas mana saboy humulak. Molarak sidongon, suatu mulak ko. Nga po tari ono ma. Baru ba ko pasilip ko non. Udang dupe. Pokok naik ko pasidongon mo na saboy humulak. Aw nang lama mereng partukang. Ngok na si karejuan. Akadi sa dupe, ngok dobi par karejo na sumulak. Saat tadi kan mabui buni-buni honok ku pangalahon yo mak tirikon sirisna. Terus holing na bekacit ni ate-ate. Mulu pabuan na tu bapa. Tunggu mana bay pikiran na. Tahu-tahu nok ku nomong. Asal malas ngani bapai. Lah, karo biar pitok kini, gajian na meta. Ay nga ba, perkerja mo lang. Masih hidup kita tulang be, beres be sudah bek kami. Alis ako naman lubang-lubang, dope huberang ang nanay. Ay mo si palestero na na tulang, ay Holandi sa men anong buti sidong de. Di majuari hari nami, jo nga tulari dakya, mari sa pahay marutang-utang nama. Isa berjo, sesuai desain na huli ani dope kamu? Beres may. Ala ano natas namak ko doon, nekto doon. Hari-hari nami maju na tulang di, maju tulari, hari 100. Ako sa ihatop pa muna selesai karejo. Ay jam bigger be. Ay nga pas be nga azan. Ato nga lang matijawan nun. Ay nuaing ma. Saan mo budom pitaw? Silarang daw, tujaw man na tujaw ni, alak ko tujaw. Pangan mga lapo mo buti. Ya, ni kareta pirang arong be na tulang. Pelami ni kareta na siya mi ni kareta mi. Alin nang nalak tuwa ha, tujaw gaji muna. Mal na ya palay. 15,000. Nga naik miyak. Ala ni porang. Tong lor tok kaya lu ang ordang jelas. Di bisa ni utia pon. Ali. Baga do inat teh ate. Sugok may tujuh gunay kita. Sono may. Mula lang dili nung gaji ta. Berarti sinyal deh. Talle ti ma. Beta maaf bila kira anong kalet tuh se. Oh iya. Berta ni suruh naik ngol si sukot. Ay subot makarta ni isa buli na kick do sino ni. Ay kopling do karta mon. Iyo. Ako mo mo na kutusyon. Radyo. Larga iyo. Narga ini mulai marutang-utang dong si karet. Ay kasurak-surak ni hadu naingon. Surat-surat ni harta dong, surat-surat ni tanu. Atas nama di sini surat sudah dibahain.
Amang Jo. Berarti hola jamu na baru bangun na ado atas namaku. Dang boy songnon. Wah, menaik cara na menok kuasa tua sudi artanona teh. Masa holan yang udah potu ngagawinau tama meneme tua. Ali holani man udah potu. Ngeberugi hon nuna udah. Berarti kok kepala udah si mesrai sianon. Otomatis mau kepala udah si mesrai. Mati non yang mama nama tui tua masuk di artanon. Ido kepala aku deh. Soalnya di mana cara nanti pala huni ate? Ah malas aku pala huni noai. Natulang. Bah. Mau lu mencalo gaji terhadap pindah murate. Natulang kong ngalo sa hami karejo. To pulo luray natulang kong manahan ng gaji nami. Di mo dito luwari gaji nami. Asa to ringgat sa biso karejo. Bago akip ubek kami sogot. Jamu natulang di kan? Beda deh. Atas Berima. Bago akip ubek kami. Asal mau tahu bagi ebek kamu. Di mo jo. Mau lu mau ngalak bahan nih suruh lik kamu. Ay natuto ka panglong. Nah gaji muna. Ay kulang gaji ko, ang gaji ni mana? Marso kok malah pamuna lagi nangis di mana nih? Tu di hola tulang. Kau tuh kuri dorai. Atok tu ko di may jupay hami, si medyo hami. Olo jaloh kau marok ma disuruh macalo gaji mau hau ma. Ale, muli ko na hola gaji ko ni punda. Olo. Orang dapat tak? Ano mata jalo ko? Jaloh mai sih biar hikko. Ya hora terlebat sama gaji. Oh, ale marso ko songni mana tulang da. So ma ila juta mi karjoy. Olo, baga mbek kameto. Oh, na tulang. Oke. Beta matu kuri mata jalo. Betul apa putih? Aku macalo gaji kasih jak keringon. Patok piye. Lupa martabak dah, hobi gomak. Pagi-pagi sono di dorong prima giorno mi come si do basta ba. Udah di sini nongan martabak lagi. Lului mah. Allora, lu di pensionare. Unang lupa, berak ko harus tipo dah. Pasti baka pa berak ko. Lu di pensionare. Hati-hati. Allora, nama dah. Haji uluk kunimu. Nanggo di dapur apa dengan arung pirko si lupa mangaha. Haru bapakmu naking lao, nanggo mga pedang. Lah, nasi tokin na. Bereng si jemo bereng. Di bereng matami lu jemo jam 3, bereng matami. Oh jam 3 sila ala kumur misi. Sonari, unang biho bereng ko jemo, lah si jemo. Unang biho bereng ko jemo, lah si jemo. Jemo ni bapakku loh. Berbusi mau. Jamu ni bapak munimu. Ase botoh surat-surat ni jamuan ngali notaris nengi pindahon atas namaku. Ase botoh. Jadi kau nangarung pihakmu di sok, laho si jabon. Danga dong intina jamu ni bapak danga kakmu mengusir rau. Oh kalak naro botoh son. Danga hakku mengusir kau, laho dok jamuan tokinai atas namaku. Senar laho si jabon. Laho si jabon kok. Biar berpihak sok kok. Masa gak bilang ngolowang dia. Alah so bapakku gak belong ngomong lau mengusir aku. Boleh ngusir aku mau jolong bapakku. Bapakku pedang rela bolo keluar aku si jabon. Dang rela nimu ase boto hoda molo dang rela bapakmu dan mungkin dibangun jabon ni atas namaku. Jala jabon pe surat-suratnya sudah ngari notaris neng atas namaku. Jadi ngaruh pihakmu. Keluar. Orang besok kau bereng. Lah, nang biro kosong.
Iba ko na buti di ponipi. Oh, bodoh bah. Ay, dia baru tes besar, udah tinggal turun nih bajunya sepatah, lihat tuh bang. Malah naking. Itu dia lah. Naking muru kau saat itu mana? Habis turun dari mana terlau? Di betul, mulai siap poso-poso ngahu paroro di buruki. Satu lima godang ada barang budak pun. Boto mang songo di pangalahona, jalan boto mang songo di parahon. Sonar suku maju alu silingkan. Nah di palaho di mana dijabukan? Ido, palau. Baru kalau memang si jago, baruku deh, ikut orang, ukolong dorong aku tuh baruku nama palaho, ipalaho mesti si jago. Malah kau lor hanti mana? Bu pasal apa mau? Atau sonar bolak kok, mulak. Lau si jago, orang yang terpilih kau pada busi, lau, tidak kau. Mana tuh? Buru-buru sama saya, buru-buru sokok. Dia udah ngelabur bukti. Besra. Baru udah sokok. Tung macam gue dah kido pesalah aku tu sana lengon. Nama pitung do mataku sa lengon dang buh ben sungod di pangalahon ni sirsne. Beta mula tu jauh baru. Jangan lambung lakpa. At siti ada babayan series na itu ako. Mulai si do pa mana dangon lambung lak tu jabu. Tu babali mana si jabu. Dang di jauh mana tinggal. Beta mula baru. Dang jabu pa mana? Dang bengo babali mana kem. Beta mula.